Warri ilmiif bahan biyya hundaa keeysa bakkayyurraa dhufe taa obboleeysa akka ilmaan aadaa daran wal jaabeeysa barate barsiisu tahaa hayyoon isaa barate barsiisu tahaa hayyoon isaa warri ilmiif bahan biyya hundaa keeysa bakkayyurraa dhufe taa obboleeysa akka ilmaan aadaa daran wal jaabeeysa barate barsiisu tahaa hayyoon isaa barate barsiisu tahaa hayyoon isaa warri ilmiif bahan biyya hundaa keeysa bakkayyurraa dhufe taa obboleeysa akka ilmaan aadaa daran wal jaabeeysa barate barsiisu tahaa hayyoon isaa barate barsiisu